roba bawa tahu thawang tip barang ini kayaknya mau bawa kayak mi thawangnya lebih yang dana pakan kesayang Allah. Maka mari Bandung Tanyo selalu bersyukur kepada Allah. Seterusnya salah dan salam mari kita Bandung kita persembahkan, kita alamatkan kepada salah sidro Rasul yang mulia, yang terlebih, yang terpilih, yang terkasih, Paulai jin, paulai insan, paulai alam dan sigom dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salam dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Tak ketinggalan kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar di sisi Allah yang menteng nukubah la Allah sidro-dro tepat tu. Sebab yang namanya ulama tidro kecok pulang la Allah. Hana matamah-tamah. Jangan nak matamah ramai urung jahi lagi timoh kulat lau jigun. Maka urung jahi lagi botrung lam jaya. Yang berota bati wabah bulu. Wilayah Tawang kan cok pulang la Allah. Lemai kalang tanau. Abu Mustafa putih. Cok pulang la Allah. Cukup le gore-gore ke cok pulang la Allah. Cukup tu apa minta kalang tawa. Maka ulama-ulama yang kami coba pulang oleh Allah tamu doa berselalu dalam rahmat Allah. Menancitanya tak usahakan gelantang ulama dia aja orang babut. Tak punya cara, tak udip balai-balai pengajian karena udipnya di atas segala-galanya ilmu agama. Walaupun dunia hang bibio, be mulumui meto kita baca. Ada yang lega pupoh ka kerau ku bela je kai lah ka pohek ke depan. Mula-mula ye mana ada yang pikon hit. Maka dunia tak perle tapi akhirat lebih perle. Maka dengan ulama-ulama tiro tepat tu udipnya mantan pemulia oleh Allah. Laula ilmu ulama lakana nasu kal bahaim. Seandainya kan karena ulama tiro tepat tu udip manusia oronyo bantai manusia ngembui. Yang kerja kadang-kadang manusianya head. Tapi mudah-mudahan mari di Bandung selalu setia kepada ulama. Sebelumnya yang mulia kepada guru yang unusi selaku pimpinan di sekolah yang mulianya, juga yang mulia kepada dewan-dewan guru yang lain yang ikut membantu suasana terlaksana pendidikan yang luar biasa selama getanyo yang pada tempat yang mulianya. Juga yang mulia kepada guru-guru yang lain, jangan mungkin yang tebut satu persatu lagi ada pegah puno, nyon maklum mentang. Karena mi ada tu-atunya mentang hari ini pegah dakwah. Juga kepada Polsek yang juga ikut membantu suasana tempat getanyo yang mulianya, maka Bandungnya punya bulut Nabi ramai-ramai lagi. Korban pikiran tanya Bandung. Jadi pikiran tak mikir ke Nabi. Jadi kan meci hendak miti. Tak biasa lah dia menanya bah pegang mulut Nabi ke urusan Nabi ya. Kamu cici pada pegang mulut Nabi dah kamu. Ya apa-apa tipe 20 ke urusan Nabi ya. Kamu cici kan apa ilmu bentuk tak itu. Kotong tha ke mulut kotong 7 hubui Cina kan. Dua lepas mana dua kajanya mentang mutu. Padahal yang penting tak nak ulai tengok buka God. Karena ulai tengok kagot maka tak curahkan kepada anak-anak tengok, tak contohkan. Yang lagi orangnya tak pegang mulut Nabi kebersamaan tengok Bandung. Artinya kerjasama yang baik, mangan orang mangan pokoknya kumpul kabeh. Nek ngelih pedi-pedi ngelih yuniki sami mawon gi. Jadi bersama dalam menjalankan ibadah. Hati tiro di Nabi ramai-ramai ke. Sampai Nabi go ke dalam bagai dalam hati kejo bagai tengok lagi ke bawah apa itu tapi lu cukup tenang dan hati lu bahagia walaupun rohnya terpegat hana tarayu hana meriah dah. Kenapa? Karena padung-padung tahun yang lalu gue tengok musibah rayu yang ikut dengan bahasa canggih COVID-19 Jadi urung doa apa COVID-19. Jadi kampung tu COVID-19 ataupun corona punya bahasa Aceh tanya kan tahun. Jadi punya berokon kan tahun. Mau punya tahun kalau dah macam tahun puta. Tahun li, tahun pok-pok, tahun cok-cok.
tang pirit, tang cupit, ujung-ujung muthang priya. Nya muthang priya, ngapain itu? Jipri le muthang, jipi dan karle. Maka hana tapago acara dana pi secara tembunyi-tembunyi. Artinya meno. Ilung nalunjak tapi kadang pemerintah juga hana gedam cuman meno. Be kesanji sampai huru hara ada bajalan. Karena tengah tak menjaga-jaga kan. Walaupun keagamaan, tapi ba orangnya kita kata pegot. Jadi pegot acaranya peringatan Maulid Nabi yang tujuan tanya mendum ke pura. Tes satu, tes. Jadi dah sambung lem. Jadi acara peringatan Maulid Ba'ro yang mulianya sederhana, tapi hana masalah. Yang penting Gudang Bandung dalam memperingati Maulid Nabi semangat yang luar biasa. Lebih-lebih Ba'ronya tingkat menteng acara demi acara Gudang kali dah dengar. Mulai bunuh awal karena mulai sampai lulun di masjid pada bawah acara dan acara lunyo termasuk acara terakhir. Tapi nalem. Jadi acara pokok memang dakwah. Jadi da'a ya dengu dakwatan. Seruan memanggil mengajak kepada jalan kebaikan. Tapi nalem itu acara yang paling pokok. Nya yang pokok dah. Acara makan-makan. Kan? Karena udi londonya benar dua cow perut bedro ibadah benar. Menyenam-menam tagah harugo udi bertanya di dalam donya. Menanci teman rodo wate tawo nangkro kalbaka. Perut di bedeng-deng. Akhirnya abi baik kurung. Menyahana dapat jobu yang pengen jabut. Di dapat jobu tapi sakit tu. Cuma dua-duanya penting. Jadi udi punya dua kebutuhan. Yang pertama kebutuhan yang konkret. Yang kedua kebutuhan yang abstrak. Konkret artinya tidak boleh tidak hanjithan. Makan, minum, sandang, pangan kan. Nyan hanjithan benar. Sehingga orang jimu pakai minta makanan. Sehingga nekalan bak jalan raya break pada jimelelet dengan air tu. Padahal kahana urutan diberi pada urutan ya to pada. Ya elah tu tuhan pun urung wana je. Tapi pun pasal melilit. Pun pasal urung pinang ke melilit dengan urung EU. Tapi urusan minta rezeki mana aji. Utimu barat tunong baru hana masalah. Kita minta rezeki, tapi rezeki yang tak minta nyan berkat. Tak usahakan tak melakai Allah walaupun hana lu. Maka yang kebutuhan yang pertama. Yang kedua kebutuhan yang abstrak yang tidak dapat dilihat oleh mata. Artinya amal. Mesti tak pegang boleh orang yang nak kerja malaikat kerja jopeng ni kana kan? Kana. Tapi atanya ban Bandung deuji dengan kacamata iman. Yang kaji orang yang beriman, orang yang selalu hidupnya indah. Urung iman mamai dah. Ngan iu nawa mamai urung iman. Tapi iu no hanam jambu. Takalan wajah urung iman cukup laga-laga. Pakang laga-laga dah. Kena air wudu. Bandung tanya nak semayang. Nyoba tata yang ni kita nyok jero yang hana-hana bodoh tu boh puno beda tanya. Tapi nyoba anak mi tata yang hana juji. Moyo kena kaci, dan itu nyok malah daripada bodoh pitai mana tu, teman kemenan. Jadi yang perlu kita sampaikan pun kebutuhan yang abstraknya lebih penting. Karena kosong kantong bahaya. Hana apa yang tu rumur apa celeng-celeng masjid. Kagak ada celeng masjid. Dan mereka kebata ciu celeng masjid. Kagak ada salah angku imum.
Yang kantong kosong. Tapi hanaji ke masalah lah. Yang lebih bahaya kantong kosongnya kantong kosong. Puji iman kosong. Nya yang ya tu. Yang kecil jinan kalian tanya tengah duduk karena ni yatim ya awal. Dipegah napeng ni yatim. Nah, mengkata oh ini dia cakap peng tu dah kita halau memang tu aja lah. Yan hana masalah ana ani yatim kana peng jina baba tikula kata data ni baba peng tak kala puji ramai dah penuh peng. Ha? Penuh peng. Ani yatim ya cakap peng. Ya, tinggal adum megah-megah ni dah ji yatim. Bu mati ke dia akhirnya ngana peng. Kan? Yan hana masalah kehidupannya handuk tu. Karena Allah Taala malaikat Allah menyong gebi bapa anak gebi rezeki. Yang keji tidak mitam lang betetam lang perut mo hitam lang la hitam lang arang hitam. Hana duit. Hana pernah ibu adu ibu. Yang na pengadu manusia. Manusia li bagi peng BLT buna peng bantau lah. Nyan buna je buna. Yang keji mo je kopi ba kedai ko. Kue meyu baju tang kue ada baju. Nah, tapi yang lebih penting pun yang sayang tu yatim mana ilmunya. Yang sayang. Jadi kehidupannya hanya terarah. Hoi nak ya. Nah, karena udah punya anak ilmu hanya yum ba Allah mutabah teh hanya yum tu. Lebih-lebih ilmu agama. Tetapi ilmunya han sempurna punya hanya akhlak. Bahkan Nabi Muhammad keputra oleh Allah kena ulam dunia liutammima makarimal akhlak. Lon diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia yang telah rusak. Yang keji hanang madangan jarang. Kapai tau pegah pangai kapai cukup jarang kapai. Pengut nyo. Pegah kapai ba nyo Arab tapi jiu mate mah ya. Ayah. Tapi pengut tu. Cuma yang kejit Nabi keputra Allah kena udonya akhlak. Getanya kabar akhlak, kabar harga di sisi Allah. Moyo hana akhlak, hana ayu mutabah happy. Yang kejit orangnya terpegang mulut Nabi. Pu tujuan tu. Yang tanya adik tanya. Kaji baca kisah Nabi sambil nangis. Itanya pi hana terasa imata tu merek berubuh. Bahkan kisah Nabi nyo hai cerita ai. Hambe-hambe. Maka hambai Nabi Muhammad kekasih Allah. Beda nabi-nabi lain. Rasul ulul azmi limang rawa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan yang kelima Nabi Muhammad. Tapi bandum Nabi perjuangannya luar biasa. Nabi Musa gepenan kalimullah. Bahkan kepenang kalimullah karena Nabi Allah Musa pernah nemudutu dengan Allah babuke terusina. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah nepegah abang dengan Nabi Allah Musa babuke terusina. Tapi Nabi Allah Musa gegelar dengan kalimullah. Alian Nabi Allah Ibrahim gepenan khalilullah. Teman Allah. Nyan pi perjuangan luar biasa. Sehingga Nabi Allah Ibrahim ge coba ala Allah ge yukoh taku Nabi semai. Tapi Nabi Allah Ibrahim hana masalah. Punya betul-betul perintah Allah sehingga Nabi Allah Ibrahim ge koh taku Nabi Allah semai. Kan koh pura-pura. Koh bibi. Tapi ni koh walaupun akhir-akhir ji geganto oleh Allah dengan kibah. Tetapi yang terperingati orangnya Nabi Muhammad Habibullah. Yang beda. Kekasih Allah. Kekasih teman. Beda. Mayo kekasih luar biasa. Yang kecil Nabi Muhammad dipulai Allah alam dunia nikmatul a'zam. Nikmat yang paling agung. Ubena nikmat yang paling raya lahir Nabi. Di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka,
telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalil mursalin. Engkau rengkuh dunia penuh dosa, engkau gigit umat kemungkaran, disitulah ia jalankan perintah Allah. Nabi Muhammad uswatul hasani, di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalil mursalin. Di tengah-tengah suasana dunia yang kacau balau, udah perti apa-apa raya ulaya, Abu Lahab beraya ulaya, tapi la ulaya gelepak. Abu Jahal laulai kareng bro laulai. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Talui perti munafik perti koh dalam unta Nabi. Di Abu Lahab manduang permoh ketaban. Nan permoh Abu Lahab umu jamil cukup laga urun. Tapi akal lagi abui. Maka cukup sayang tu urun, cukup tadi cukup laga akal lagi akal hai. Bud urawa boh taron. Itanya hana taya taron urung. Taron dikem. Ya nabi taron. Geruah jalan, ba jalan geruah labang. Mutu anak tu ya orangnya geruah labang mengapa coba honda. Temon injin. Macam mana pun taket batin tanya gupu ba le nabi. Yang kecil ate tak lakai boleh. Ya munawir qalbi, nawirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lontang, buka kandang nur imani. Hati punguh bancermen, bakmon ensi nurani. Hati punguh bancermen, bakmon ensi nurani. Nabi hati lon bupunguh, Nabi berdoa ya Rabbi. Hati punguh bancermenmu, Nabi berdoa ya ilahi. Tak melakai Allah. Macam mana pun hati tayo perlu ada pubat. Karena ubena ban Bandung hatinya kita misalkan lagi tanau. Maka lahir Nabi dia pegat akhlak, dia pegat hati. Nyari ke orangnya kau cukup beda akhlak tayo. Yang kejut Nabi Muhammad dia lahir lang dunianya, nah pengikut, nah tanah, dah tanah. Nah tabuh contoh ibu tepat. Yang terpegahnya lagi malam hari, cuman terkedar mentang. Nah tanah umat Muhammad tanah ji cukup le. Yang pertama puata asyidda'u alal kufar. Tanah-tanah umat Muhammad benci kepada kafir. Kafirnya najis. Kan tubuh ji najis tiput. Yang kerja mesti tamang dalam masjid jut. Tapi najis siput je najis. Keruk tak boleh. Macam mana pun yang kerja dengan kafirnya hagi macam yang. Walaupun dia pekem tak kem, tak tembe. Dia pangu tak ngu, tak juk baik. Tapi kafir tun bacut. Kumako sodakara pa ase jipre-pre tengkut-tengut. Yang ubut-ubut jiruge game tun bacut. Ibo krut kaji pe ase jipre-pre ulama tengut. Yang ubut-ubut jipu kape. Nyo tujuan. Yang kejadian tu nami peluang cukup raya kape jak wajah. Mate urung
meribaya. Seluruh Aceh cukup je Ike di Aceh tsunami luar biasa. Mati urubina. Tapi walaupun mati kamu ribe-ribe mutahong bro, itu kecil. Gimana pegai dengku kecil murung kau tajak kau mati? Walaupun kamu ribe mati, dikira kecil. Pakang kecil. Nah, lam tsunami yang lebih raya. Dah tsunami yang mengaramkan butir-butir keimanan yang ada dalam dada manusia. Nyo yang yo tu. Orang Islam kagak demang kapedum. Nyo jino le yang berani pegah doa Nabi. Nyan kana. Nyo lamban-ban nyo lomba YouTube kapegah doa Nabi. Tahun 2006 Ahmad Musaddiq dipegah doa Nabi. Sehingga gerakan Fajar Nusantara Gafatar organisasi Ahmad Musaddiq gerakan Fajar Nusantara ipegah doa Nabi. Nalom yang endet di Karawang Musalamah Al-Kadzab mentang udi Rasulullah alialam Tulaiha Al-Asad Al-Ansi kejadian yang pada tahun yang lalu di Idi tidur anak muda Nanji Isa ipegah doa Nabi Isa cukup le kau punga-punga dum punga-punga lemong dum nyatanya ni yang yo tu itanya tahu ba Allah tak kubah masjid tahu ba Allah tak kubah anu 20 boh lagi tak kubah anu ka tahu ba Allah tak kubah anu 20 boh lagi tak kubah di maju pakon karena selama natanya hana tapegak pendekatan hana tapegak mulut hana tajuk abud hana tapupi mun saleh kero hana ka kedan ni yang kerja anak salehnya apa tak belau baik tempang rumah ni tempat ilah anak barang terbaik le na dan belau kerpek bobi rasa jago bayar jauh birun na barang perle ka de ka anak jauh merdu ada kapal merdu na barang bika Ambon dah jauh Medan tapi anak saleh na barang maka anak salehnya butuh pendidikan 7 ton anak neyu sembahyang menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan hai bang benar jaga hai bang benar jaga bacut raya neparoh oblang yang agam hai bang yugulam raga benejo cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana bacut raya neparoh ublang yang inang hai bang neyu semula benejo sadep kapade lang-lang sayang ilme hana sayang ilme hana nyo juko hed karena tak pegak urang buji ke urang hana jaminan pitun 2 leput 5 kalau nanti je ke urang tak pegak mati hana tek je ke urang hana tek leh mohon urang kaya menduara kan leh nampak balung sama kan leh leh tak pegak masjid ke hana tahu leh tak pegak melazah ke hana urang dalam tak patho de lepak waktu tei melazah musala kamu gulung-gulung bandap lah musala bruh di bidrum bruh di bidia hana buka-buka yang kejut hanjit han anaknya guyu beri pendidikan maka agama-agama gepegak ke syair jamun termasuk Al-Quran karena lawan-lawan Islam je mah awak ahli syair dum yang kejit Al-Quran mandum-mandum laga syair
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin amin ujung. Talo perti-perti raya ulai. Nya kejit jamun agama-agamanya gepapai. Nek tengok jamun. Malah jamun buta huruf. Tapi agama aja itu. Nah, contoh Muthu, nyo malamnya kita tak merno, tak pai teh betul semayang. Pertama fon tamu tu tawa, kedua butle tak kerja, kele makan keput minum, limang takem suara, keenam naji reda jasad, terbuka aurat 7 perkara, maka 8 belakang kiblat, si kurung mehat niteh goga, mau banit lam sembahyang, si plo hilang udu agada, tiblah murtada itu kata salah, misa Allah takkan dua, tu bagaimana? Coba alih buat asa cukup hayu ni mun, nyolong ke betul walaupun kata ini dengar. Ane kebaca lang telingku, la ilaha illallah. Riuk bicahalam jeruju mogo alim beta minah tabut surah jawonahu urinyamun alihai anak metongkat kuya mesudiba perahu lawung tahai adik metitik dua temah huruf sama ji elinteng jimhaka kenang tat lagai tincu ulengan perut jih cateng dai zai mu pingko duduk meranyaw adawa dan adun musediora parang cah durawa umpama zo parang cah utun sin dengan sin megigo lagaga gajongan koko papun sadengan dat arakan metua badat begaga oleh jirehung ta dengan da umpama lantoi menan kegekele orang zaman dengan rin polem metua tehababa tersenyum temadipana saboh titik kapai adik dua temeng non terlinteng metalum titik wahai adik mubungko udung dihaek nyante beli abe misalam alih rampaga krat pinang musedi hamzah meduro kawat ya sabantat itik langukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le orang zaman tu bakenan nyen cara apa thaleh anu anak thaleh anak payah labo punan mu thaleh na ada mai jut kepo dabo nan thaleh peh peneng ruak uroi peh malai peluak kepo dabo na mai ruai tu la tabak tu la ramai nyata tamunan be sampai gadah abeh lagi abeh tapak jino kai ta mata baru du mutapa ta baru menyapa itu manfaat weotan hai kesekadar hiburan bolehlah contoh pecah silap dengan jaket pecah silap dengan kara itik na mano na perle ramai ilung galak kegop igop galak kelung igop yan galak kegop lom bek panik bu bek panik po rumah di jiwa panik tu na perle ramai hai sekedar hiburan home lah ada apa jeng ci mutagong tong ada kecil anak masalah ilmu yang dium lagu tajia je aku मैंने क्या जन्म किया दिलबर क्या सुतरस किया मैंने क्या जन्म किया दिलबर क्या सुतरस किया हो रासा प्यार मंगा दिल से करार मंगा मुझे रख मैंने में छुपा दे मेरी जान वाले dan kan tak macam je lah Jokowi aje lagu
मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम बड़े वफाफी तो कर ले यकीन आपा से जाने बाहर सच्ची मोहब्बत का हो आपा से जाने बाहर मैं भी गया मैं भी रहा मैं प्यार करो कितना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम रोहन Memang roh dia juga Malay tu. Tetapi yang perlunya pun sekadar hiburan. Yang kejit dalam dunia nyoh nak pergi tham duk kedai kopi dua je. Tapi umur seji pi taja. Umur tha pi taja but. Bak sikula pi taja. Bahasa Inggeris pi tamarno yang nak kalan tanya adik ni. Bahasa Inggeris lagi iya. Tetapi walaupun menan bekna sabo tak pahami, wate mate kejak male mau katanya, what you name? Siapa namamu? Yang re marah buka siapa nama Tuhanmu? Dia jawab, amma ba'du dengarlah julon boh nadam tifut 20 merna boro anu Islam sayang hanjut hai tengku cut sifut 20 dunia akhirat bahadarat sahanro pertama fon harta wujud citna Tuhan kedua kidam citlam kana kandilatan kelebaka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudohana akhi mukhalafatuhu lil hawadih temayang keput hana saban pogetanyongan penujud yang kelimang qiyamuhu binafse hana mahajat tempat duduk dengan tempat temayang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirau pogetanyakan dua leput kerja malaikat mutua teman kan cukup rugal oleh tayang wate gebu hukla ala Allah Taala muta purumun dan akai mengenai dan urang adan lam latha urang tuha yang buat bab latha kathet dang adan kude kathet leng kui mum i kathetnya urung buat ni yang kamati nya lain hawa idgham aguna idgham bilaguna iklab idhar hanama ayat raweh balik alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kepualan dalin ujung yang mana pun yang kerja salah tak cara yang kerja agamanya lang wethi lupa tajak wethi na doa lalu na doa Allahumma kama hasantia khalqi fahasin khuluqi ya Allah lagi nyo kan pelaga alu nepegot ya Allah akhlak alun kana rugo laga atau hanaga akhlak ium tayo ba Allah kan ba laga Allah hanaga perlek laga tayo akhlak tayo Allahu akbar ya ni kerja Allah Taala suruh teman lain mangga hoy tema tho gu hoy ba mano lo oi ko mano ji ko mano kan ke galak ai yang ke buka iza sami'tum sihadik atau dengar mano je ko gu mata sampai keputang mata sampai fa innaha ra'at malakan karena mano dia malaikat itam penggih na malaikat maka gi muta sampai mangga pampun dosa tapi miata dengar guda je mi bila ke ampun ba Allah kepu fa inna ra'at syaitan karena di guda punya hi guda di iblis coba kena nahi kemah nya kejit bandung nyo nahi kemah gepegat la Allah tak gerati gantau la Allah baik gadung batam leo
Tang kira mantang udah mulai Nabi Adam tapi orangnya surah tepuh pada Mekah. Mujina mantang hana pepe dan pakai. Nyai remoh dan pakai. Ikude dan pakai. Maka dia gebuh tapi gebuh hakala Allah bersama-sama indah suasana. Yang tak kalah di kota Makkah. Kota Makkah, kota Nabi, kota Madinah, kota kenangan penuh sejarah, tempat Rasul menyiarkan dakwah, membawa umat ke jalan Allah. Nabi membangun Masjid Quba, tempat pertama Nabi berhijrah. Lumai jemaah tapi lumai Quba. Pupa sai dia hana jumlah urung hana jum pakai urung Kaabah. Urung jumur parpah ya cuma jalan semua. Tapi begitu kata culuk olehnya ipetun. Ipreh bersabar. Culuk oleh lain. Yang kejit salah sama urung Islam sifatnya sabar. Tak bedah dan nekoh jalan. Umban dan nekoh jalan jika na honda. Rohi timur, rohi barat, tapi hijak yang cepatnya kadu alam bah teman. Coba urung mempiang berjalan. Macam mana pun bersabar. Jika tro digitu. Hana empat digitu. Itu yang perlu berlepas takau haji pupak tu. Nyan tajak peraturan berjalan kena lampu merah, na hijau, na kuning, na. Tapi manusia merah-merah lantak. Nyan begitu lampu merah mandung dong. Begitu belak titik likun. Ada uji bukan lepas. Lahir Nabi lagi mata urawa. Lahir Nabi pungu lagi cahaya. Nabi bercahaya. Nabi menyonijak dalam tepuk pungu. Pada malam Siti Aisyah dengan cap-cap anak bajai. Le lampu arhut jarum, hana moho jarum, hana moho anak bajai. Ni tamang Nabi yang mulia. Punguh duh jarum, gecok anak bajai. Tak kena lampu nyala Nabi, lang tepuk Nabi ni jak punguh. Itu lang punguh dah duk tepuk. Tengok mula cukup lagak. Tak ada ke ada ke pada agak banggot tak pada aku beria. Pada yang kejit Nabi hatinya bercahaya. Nah dia Nabi hantar tengok yang nak tepuk dua mata. Itu yang ban tepuk pulang nak mupo. Nabi ana yang kejit Nabi ke ngeliket taban pandangan tau yang pandang hari nyata. Nabi hana payah pakai kaca pion. Itu yang kaca pion na te tawe mupo gogop. Nabi ana payah. Yang kejit Nabi ini poha the Abu Lahab ke Kuhman. Mangarah Nabi. Nabi kan depu nedang. Nedang Nabi ni juga lah bola apa je mah-mahnya hanai demang-demang. Hai ke fikir le hai ke apa dia sejak luar. Dua geman yang kekuh iku. Perlai berhak mama bum berhak rawa ke. Yang keji menyo katanya buru akai. Mola nak ada raw tu. Yang keji ji ko malamnya ni ji. Atas tepak ni dengan kata barang kapah hamina tha. La udara tu hamlah. Nabi Muhammad jaga oleh Allah. Yang kejit Nabi kamu perang, gebantu Allah dengan junun dan lam tarawnahu. Junun dan lam tarawnaha. Na tentera handi jika lali musuh. Kadang-kadang orang ramai, tapi gebantu Allah dah tentera. Malaikat, jin-jin Islam. Yang kejit di Makkah nama si jin. Nabi kegaris dah. Gemata apa hata balon yang kata pada temang kena. Bahaya. Macam mana pun? Yan bang. Yang kejit kita kata Nabi punya cerita hampir je. Hampir dah buka. Yang kejit Nabi kentering dah baca alam tipu Nabi. Watai kooperatif dah belum talib. Syabbihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka min ma'in malahatin yakaturu. Rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang. Rupamu la megemilang tamsi imun cahaya bandrang. Fayazi natat dunia wa yaghayatal muna famanzal lazi fi mis liwajika yanduru. Wahai perhiasan dunia, wahai yang makesud sampau dan sola ene mesegata bandum hansadum berangso. Yang kerja hanji dapat tapan Muhammad tho hayu Muhammad nganyo tho laga Muhammad nganyo hanji dapat tapan mulam curuga ana barang
famawa ladat hawa min sulbi adama wala fi jannatil khul dimislaka akharu dan mu'ana oleh hawa bajir gata sulbi adam dan solaena mesegata lam syuruga khuldi maqam wa awaluhu samson wasanihi kawakibu wasalisuhu badrun munirun mudawwaru warumuka kafurun wa khumsukal ambaru wa sudusuka yakutun wa bakikal jauharu. Nyan menteng nyan Abdul Talib perhatian Nabi Muhammad yang kejit donyanya hirun ni lahir Nabi nikmatul kubra, nikmat yang paling agung, mandum perempuan rahmat mulai lah batak kaya batal mau kameng mana thai ini itu gajah kuda mau jaga boju bo belangan bo jamai apa lahu apa lama apa kan thai betang bong betang bung betang wa betang abe la pije kute ro malam putih hitam minang agam canguk pure gitu yang kejit cukup bro rayo apabila katanya hantar temu talawi ke Nabi yang lain datang yang budu ba talawi ke Nabi kabar tu nyan tanah ati ni ulama umur tinggi hana gala tu ke mulut hana gala tu ati ke pugar rapat lang melatah di pak keji gusura muija urung puja hana ya urung rapat mulut bi kaya yang rapat BLT yang capi aja yang klo aja puan ramai dah rapat BLT bagi peng apa mana tabo tak merupa bro limang tinggal limang merupa hawaya hai ken hadaya bandua-dua yang penting agama be hanya kurung yang kejang bibiau nabi berdapai yang binatang kapai dapat madu Nabi 25 hanyut bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syuruga dalam matan top ibli lena bino masa tofan pegot kapai ne pekenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemase perangui Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yo di Mina ayah nasihan Lut sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursina drone marid dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat hatsu yang jile hana jadet tedang laju temakul heblah jinolon pegah Nabi Zulkifli aput blah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi kelimang belah Nabi Ilyas lon pegah jino 16 Yusuf bulun pengotat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tujublah Syuib umur tatrib sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyasa Nabi Yahya 22
Hai saudara Nabi Yaakob 20 layar Nabi Yunus lang perut engkau 20 put Jinolun pegah Nabi Isa anak Maryam karunia Tuhan hana Bapa 25 wahai kaum rakan motua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah 20 himbang doa Nabi kagak percaya le ulama-ulama tapi kadang-kadang badapai donya tiriber macam dapai tapi rugawa hai kan hana dapai tapi dia bukan selama-lamanya beh donya kabeh cukulah awak lagak-lagak kabeh mati tu atalan donya nyo ji pengatih limon aliung pengatih rupiah kopi tu ada meja bawa kopi lah dalam tanah hana masalah lah kau tuha yang penting ini apa pandaban heboh hormo tapi akhirat bemaya bintang-bintang belum kalau lagak-lagak apa mati tu nikah ardila mati tolong Ebi mati kamati Pupi Merkuri kamati Alda Risma penyanyi dangdut kamati tolong Barotha Panitha Angel kamati tolong Julia Peret kamati hai yang mana pun Bandung tu hana baik tu antara mak tu bintang beli India cukup lagak 3 depi kamati bintang beli India di Pia Barati cukup lagak urung long galak kamati ya oh jano मेरे जानो हम आशिक कहाँ मिले तुम जहाँ उर्दू जानो मेरे जानो होटो पे शिकायत है होटो हम दोनों की शाही हट है हम आशिक कहाँ मिले तुम जहाँ उर्दू जानो मेरे जानो अब itu yang mana pun yang kejit yang kekal abadi belang padang macam amal dan pegak mele orangnya walaupun taduk lau rawa langangen hana masalah tapi nyo jinta tanyo sampai mati ya harta yang tamita orang malam beh tengok kabeh tu baik tangan hana dapat mana kubu tapi guyu mita beh dah jangan tepak sampai Mio ada tak kredit dam tak mudang dam upataya tak agama handatim nyo yang tayang tapi yang perdana pegangan pun maka semarakkan keagamaan mandum tayang bertatim bergalak tu barmau tikulana mulut ba'athdi mulut imuthji mulut imlasah mulut fakultah mulut mandum buka mulut kepu karena nabi punya masalah nabi kan masalah mana-mana kan masalah kecilan iman Islam nikmat kubur anareu tapi lahir nabi nyanyi ni mak pelari kepu dia apa tahu iman dalam dada tayo dia apa tahu Islam dalam dada tayo nya keji perjuangan tayo ke nabi termasuk paling kurung lebo yang pertama korban pikiran pakai pikiran tayo kepada maulid nabi yang bunuh anak-anak Japai karangan-karangan ibaca yang bunuh jikli saya baca tentang kisah maulid nabi tentang kisah lahir nabi tentang kisah wafat nabi ngenya tentang kisah perjuangan Nabi di Jirham oleh Yahudi ngan untai ro igo Nabi dia tapi Nabi hana galak bantu malaikat gejak malaikat ya tanya Muhammad ku bantu dia kata nyolong tokan jaga gunung ubena gunung landunya ro salung mundu untuk gunung kudu gunung gurute gunung mandu Samarinda ubena gunung butung long jaga ku tiak gunung kada mangai kemah mah oh baik Nabi jangan fainau layak lamun awalnya hanya itu ilung lam itu bakanan gejak malaikat il gejak malaikat Jibril ubena malaikat gejak tayang gejak perintah gejak laki bantu Muhammad tapi hang bi baik pakat nabi tak lekas marah nya keji menyo katanya jak tekula jamun unyamun bak buku agama baitun rumo imadun tame halim tre bengeh riahan tero nabi halim nabi tak lekas marah nya keji tiba Allah ha halim
Tuhan Karim nasihat neberi karunia kegetanya hamba dunia akhirat dan sabahan si salam donyanya yang pobot dosa teman siksa ora dudo urang sama yang mubuk laju hana kebalah Allah. Tapi pre tengok lemo tak kena koh aku bi makanan mangan-mangan orang megang parang boleh. Yang kejit Allah Ta'ala keputunduk mantang keputra tu sangkira Allah nebo akai ni ba akai hanjibi pat ba hanjibi ka ba ni ba purde Allah Ta'ala hang buah akai ba bodrin hang buah akai ba bolan tha ba bunga-bunga tama bolan tha ikuli bolan tha puya apa bunga-bunga kage ama ba go dia urusan ja le kero bubuk no bolan tha bo nyo bo ye tama du pur tha. Tapi Allah Ta'ala gewi yang hai tapi ke kameng lam nyok ka nya itu ben kalau gijep dia urung boh saka lo ana gak mame boh lam tamu blo tamu repar-repar menyo buru bulim puasa hante ta boh mudrom coba ijo yang makan lepai cak mudrom ijo gijep dia urung timete ta boh lang ba tabe ke kubah Allah lang ba tabe yuing hai thơ ngaki yu le bang thin te ya ti da một thi nữa mame te ngai chung yo di awal manusia mu thang mu ke thon lang tanong ya jeng koi han ke mah jeng koi burung ngambe koi ku gebi mi ampai perla mati urung bena bacok mu ye apui mak Allah adalah gebi tapi Allah yang gedup benar ilmu yang pemudah Allah yang kejem mataku yang merempak pun bahkan karena ini sumber kehidupan anak i mati itu tak jauh urung tak urung lambat lang sabot tempat hana tak bibi di kamu ini mati tapi hana miu mati jadi yang punya hana kabe mati urung hana miu na toko na tanudang na gelepa tapi i mati itu maka sumber kehidupan gebi maka manusianya tiput lagi orang Islam lagi i nya miu karya kabahaya maka umat yang sedang getayang lalang kejin Nabi contoh putih kulitmu merah pipimu lebat rambutmu mulia akhlakmu ini Nabi itu tinggi kamu botak ulemu capik kakimu mutungki puyungmu ini Nabi pek mayang yang keji pegah dalam lagu walaupun tak ke lagu tapi lagu ke dakwah jid pota di langit ada matahari bersinar menerangi bumi cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati membawa kebenaran menghancur kezaliman petunjuk jalan keselamatan Nabi Muhammad Nabi akhirut zaman rahmah bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya wahai muslimin muslimat sampaikan solawat salam di langit ada matahari matahari ati juluh oleh matahari payah tak pegat tenda lang pungong manto bacang wa lang pungong mai te merah tha matahari cukup raya mampu matahari 3 minggu hana TV matahari Bandung kena tu tha pade hana pada ada ro pong telewo cinu pong pakan pong hana pada kira boleh pakai ngamuten cuci dah ada hana matahari tetap be pong pade hana tak ada ne hoi beri pade kena kerja kata pade ke tha hana jang hana ada hana je ke leh mendum tu tapi GTB matahari rumah bebe tu tengam GTB ro ipu tiang ke ubena ipu TV belum
Tak kala urang lang cukup tegak ke tema tak urung kayu. Tapi dia kuat. Pintu rumah tak ada mu. Itibi mata gila oh tu. Kenang pakai biri-biri kada. Rahmat cukup raya mata orang. Menyang menampu. Nabi Muhammad lebih dalam raya. Kan du mata orang. Sangkirahana Tuhan pernah sidra Rasul Mustafa aras dan kurusi ban Bandung pihana saputan hawa ke jagung hana ke kacang tan hamburger strawberry rasa leci mandum yanna gara-gara na nabi yohana nabi hana mandum longhan dron tan mutiro tan yang kejit wajar. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, wali ummil mu'minin. Tip-tip uro, bek bosan-bosan tengok dah baca selawat ke Nabi. Yang kejip menyuna tamayang, udah tabai. Ni mang bohote dah tabayang. Gebu tahu Allah gejuk umat Muhammad. Baik tu dekat Nabi. Nya keji ate tanya hana cinta ke Nabi nyan ka atau neraka. Man ahabani faqad ma'i fil jannah Nabi. Ti barang ka tahu cinta ke long, orang nyan teman tengah tapat-tapat duk ngan dalam syurga. Nya keji salah taboh. Tong Nabi tengah orang pelarahan yatim. Anu yatim tak santuni. Tak jaga lebih-lebih lah. Baik tapi urau apa cik tak pelarahan dua boh. Nya keji anak yatim ni tapi bantuan ke sunat ke tu. Mana yatim ji kadang-kadang kurang go akai hana tahu bimbing hana le urung ci. Tak cok tak pelarahan. Tak pelarahan ni yatim mentang urung pelarahan mempuak rezeki nak kala mak yayasan anak yatim. Kadang-kadang urung pelarahan yatim cukup jaga dengan rezeki. Maka bagi jaga anak yatim. Nyan mentang. Yang keji dengan Allah mau yang kata cinta ke Nabi nyan tapi bahagia. Maka ilahi tam mimin ni'ma alaina wa wafiqna li syukri kama baqina. Ya ilahi surga firdausi kelontan ahli sebab le dosa yang lon pubut malam dan hari, sebab le dosa yang lon pubut malam dan hari, tetapi lon haelon ten apui jahimi sebab tak seum ngan metama totong sekali kau kena dun. Yang kejijino kesempatan mentang nebudep la Allah maka tak melakai ba Allah bu selamat iman tu. Tak megak-gak bede tak mendawa bede tak pakai. Maka sesama mukmin muslimin orang yang pertama yang contoh Nabi yang gad akhlak tanya termasuk orang yang benci kepada kafir. Yang kedua tanda umat Muhammad dalam ruhama ubainahum tapi kedua tak megak-gak. Baik kata kau bilang sayang kau beli ikan pay mencang-cang urang telang gum pakai patine pada ke berdiri parang patine kacang ke berdiri baik gayung doa sesama mukmin ali alam tanah-tanah urang umat Muhammad tarahum ruk'an sujada muka bekas wudu muka kena wudu na semayang ruk'an sujada ruku' dan sujud ali alam pula simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tengok na tanda umat Muhammad guhui pakon bekas air wudu nya keji ba orang yang mulianya watai pakai tengok posibelah maka tamlake ba Allah Subhanahu wa taala udip tengok selalu dalam ridha Allah maka be bosan-bosan tamlake karena nya tapegah tentang cerita Nabi han beh nya biu tepat jawa-jawa yang penting pokok tengok pu bismillah kapal yang tajam pelayaran lautan raya Islam kelayu iman ketiang ngan taji merang nanggro kalbaka berangkat dengan itikad yang baik berakhlak mulia be bosan kepada Nabi sehingga mulut nabinya selalu kita dambakan dan sama-sama terlaksanakan lagi orangnya sehingga tak makan-makan bersama tak duduk bersama nyo kesempatan jamaah marhumah sehingga Bandung tengok gubi kelebihan Allah sehingga pu hanadeh dalam dunia nyo tapi dalam dunia nyo mendapatkan ketenangan mendapatkan reda dan kasih sayang Allah baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Yang kejit mari kita Bandung baik bosan-bosan selalu cinta kepada Nabi Muhammad maka jano poh kapal 12 tengok kan nasabah cara tu makan-makan leung jarong orang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fa'fu anna. Allahumma ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على